Hoćemo se seksati ili naručiti prvo hranu i piće? Ako hoćemo navaliti jedno na drugo, pusti me prvo se operem. Aj ti se operi, ja ću naručiti hranu. Hajde. Kako ono? Salt Lake City, evo. Jest, Salt Lake City, ako brzo kažeš, Alo? gubi se ono T. Jel možemo sutra za ovaj koncert Koketo? Ja, Dino i Pipa, ja, to. I Amela, ja. Da naručimo samo hranu i piće. Tiši je konju. Pa ne čuješ. Pa naručimo hranu i piće. Tako je bolje, tako Amerikanci šapću. 5 kila lamb. Mlado lamb. Ne mlado od... Young lamb. Young lamb. New lamb. Young lamb. 5 kila. Zaraz to. Tamo, ja, kod WC-a. Da možemo blizu biti ako nas pročera. 5 i malo teletine ispod sača za mladu. Krompira. Obavezno krompira. 5 karata nam rezerviši, 5 kila mesa i piće. Ma stavi. Šta ćemo piti? Sprajta. Žešće. Kremberi, ono što kad stavi, ona čaša pa kad ono višnju stavi, onoga, da nismo papci, ma ja. Hajde bogat, zapiš to. Je li ona naša? Pola naša. Pola? Ja, iz istočne Bosne. Balim, ne iz istočne obale, iz istočne Bosne. Ja. Jesmo se razumjeli? Good luck. Naručio sam. A gdje su na mjesta? Kod WC-a. Odlično. Hoćemo sad navaliti jedno na drugo. Hajde, čekaj prvo. Čekaj da naručim za Boze, znam, u subotu. Bojzi. Halo. Za Bojze ne, ja. Onda samo karte za Bojzi. 5 komada. Može, prvi red. Drugi džep. Prvi red, drugi džep. U subotu. Koji je to datum? 29. Halloween. Nije Halloween, ono je u novembru. Ajde, Boga ti rezervši. Odakle si? Iz Doboja. Nije. Iz zapadne Hercegovine. Šta? Nije. Ne sa zapadne obale. Zapadne Hercegovine, ja ona je bila iz istočne. Oni su najgori. Ajde. Poselami kući. Kratko s njom, bogat. Ajde, evo ne da ova moja ljubomora. Ajde. Hvala. Hvala, Allah. Hoć nju sekunde. Šta je? Hoće da te čuje. Rec! Ko je nazvao? Jesi ti nazvao? Ćao! Bježi gonije! Se raspravlja s budalom! Kakve si to igrice? Oprali se ti. Evo! Čekaj! Ajde, ja ću te čekat. Ajde!